sobretot Watson, lo fa en dos pues. Cabrito. Sí. En plan banjista. Lo fan dos, pero ni banjista, los banjistas tocan en tres, pero el tío toca i no me surt a mi, A ver. Ho fa només en dos dits. En dos dits. I pua el dit índex també? No. No, estos dos. L'índex i el pulgar. Pitjor. I clar, això... I sona diferent. I a sobre és seco. Tinc ganes de treure la... Com es diu aquest tema? Eh,